Znači, nemaš pojma koliko mi se ne da učiti za ovaj ispit iz povijesti. Učimo da danas 3. sat. Plus, slika ispita je na mobitelu koji je na popravku. Iz povijesti? Pa imam ti ja sliku na svom mobitelu iz povijesti. Mogu ti dati mobitel na pola sata da ponoviš, pa mi ga vratiš onda. A mislim, možda si već ponudila, ali mislim da ovih pola sata nije dovoljno i da ću sve jedno dobiti jedan. Ajde slušaj, evo ti mobitel pa ti ponovi sve jedno. Može, hvala. O, dobar dan, obiteljice. Dobar dan, Josipa. Taman vas tražim. Razmišljala sam što bi ove godine mogle napraviti u domu za film. Pa taman sam ti htjela predložiti da ove godine snimam... Što se tu dogodilo? Pa ne znam, došlo iz boravka. Pa jesi dobro, nadam se da se ništa nije dogodilo. Hvala što brineš, ali okej. Ma ne pričam tebi, mobitelu pričam. Haha, smiješno. Ne, ozbiljno, što se tebi dogodilo? Ne znam, samo sam sjedila i odjednom mi se zavrtilo, pa sam pala. Bože, to je stvarno jako loše. Kako se sada osjećaš? Okej sam, mislim i dalje me boli ruka i malo mi se vrti dalje. Gledaj ovako, otiđi sad u sobu i odmori. Otiđi do zdravstvenog, neka ti pogleda tu ruku. Ako ti ne bude bolje, ići ćeš kući. Može? U redu, držim se. Odgojiteljice, iskreno je meni ova cijela Lejna priča jako čudna i totalno besmislena. Mislim, nadam se da griješim, ali ovo baš nema neku priču. Da, istina. I meni je baš izgledala neuvjerljivo. Nemam se ja sad vremena zabaviti s tim. Ali ti budi bez brige. Znam kako ćemo otkriti što se točno dogodilo. Halo, dobili ste DTP. Kako vam možemo pomoći? Halo, dobar dan, odgajateljica Petra je. Može li mi neko iz vašeg tima doći pomoći da otkrijemo što se dogodilo u dnevnom na katu? U redu, evo... Detektiv Frane će vam doći uskoro. Može. Doviđenja. Može, hvala. Evo odgajateljice, dobar dan. Što je bilo? Kako vam mogu pomoći? Dobar dan, Frane. Hvala ti što si tako brzo došao. Ja žurim na neki sastanak, ali ako bilo što trebaš, pitaj Josipu. Vidimo se i sretno u istraživanju. Može, hvala. Frane, znači uglavnom. O, dobar dan, obiteljice. Dobar dan, Josipa. Pa taman sam ti htjela predložiti da ove godine snimam... Pa jesi dobro, nadam se da se ništa nije dogodilo. Hvala što brineš, ali okej sam. Znači, kažeš da je pala sa stolice, a ne znam, ta ti priča baš ne drži vodu. Tako je. A ne znam, gledaj, daću sve od sebe da riješim taj slučaj, ali čak bi mi dobro došla i tvoja pomoć. Ako mi pomogneš, dogovorit ću ti sa odgajateljicom da ti večeras da duži izlazak, na primjer do 10:30. Može, upadam. Izgleda mi kao da je stolica pala. Nemoj mi reći. Ajde, jesi li više? Pa ne znam, ajde Josipa, sjedni ti na stolicu i kao padni s njim. Jo, da baš moram. Ajde, želiš li ti taj izlazak ili ne? A želim. Ajde, si spremna? A da li moram baš na pod? Da, baš na pod. Joj. Ne štima ovo. Opet. Da valja ovo. Ne, opet. Sad. Ne valja, opet. A sada?
Još jedno. Da valja sada. Ma nikako da se potrefi da padneš isto kao što je bila stolica. Nikako, nemoguće. I kažeš da ti se samo odjednom zavrtjelo u glavi. Tako je, da, stvarno ne znam šta mi je bilo. Kako ti je sada ta ruka? Pa, okej, bolje mi je, ali dalje me malo boli. Ma kakva je opet to buka u dnevnom boravku? Ma dajmo još jednom probat barem. Ma više ni jednom, ne zanima me taj produženi izlazak više. Frane, Josipa, što se ovdje dešava? A pokušavamo rekreirat scenu pada. Molim? Zašto? Pa daj, ma ne trebate dokazivati šta je bilo. Bog, kamere su popravljene, u funkciji su. Ajde. Pa da, kamere. Kako se prije toga nisam sjetio. Samo malo, sve je dobro skužila, ja sam ovdje padala 100 puta za bezveze. Ma da, eto. Frane, Ivana, možeš molim te poslat video kamere sa drugog kata iz dnevnog boravka? dobro. Snimke kamera? Ma daj, pa što je to stvarno potrebno pregledavati. Takav je protokol DTP-a. Evo, poslala sam ti snimku na laptopu dnevnom. Da, može, hvala. Hajde da vidimo što se stvarno dogodilo. Da vidim. Odgajateljice, dođite malo ovo pogledati. Ajme, kako mi se ne dogodilo. To bi što mi tjedan. I onda me ne spusti malo subotu. Čekaj. Znači tako. Još jedan slučaj DTP-a riješen. Znači, Lea, ti si ovo sve napravila, sve kako danas ne bi išla u školu i pisala ispit iz povijesti. Ništa, zakaznut ćeš cijeli idući tjedan pomagat spremačicama u pospremanju vrta. Cijeli tjedan. Le, jesi vidjela što je razrednica poslala u grupu? Ispit iz povijesti je otkazan. Ti mene zezaš.